Kuhle babukeli emakhaya. Sanamukela kuhlelo lwethu lanamhlanje. On Saturday, June 21, 2025, amaNdebele kwaMhlanga saw the opening of a spiritual center ebhekiselwe ukukhulula isizwe sabantsundu. The opening saw great numbers of people, which proved that impela ama-Afrika ayakulangazelela ukukhanyiselwa. Sebahalalisela kwaMhlanga. Kuhle kwisithunywa esikhulu, kuhle kwinkosi yamakhosi, kuhle kuso isizwe samasosha. Masosha mahle namhlanje kuzi-21 sila kwaMhlanga. Njengoba sazi ukuthi abantwana bakwaMhlanga bacelile kwinkosi yomoya ukuvulela isenta. Namhlanje ngaleli langa lange-21 inkosi yomoya kithumela umlandeli njengoba sazi ukuthi spiritual centers e-Revelation zivulwa yiyo inkosi yomoya. Kodwa ke inkosi yomoya ngoba siyazi uba ubhizi ngendlela eyisimanga. Thumelile ke umlandeli ke masosha usebenza uhambe kahle wonke abantwana baphumile abantu bebeqala ukufika bafike ngobuninzi babo beza bezokwamkela isibani nabantwana bala ekhaya beloko beqhubeka belandelela kwi-special work ebesikade sikhona la kwaMhlanga nabo bathokoze ngendlela eyisimanga ukuthi lelanga lanamhlanje lize lafika ngoba amasosha besiloko sisiza ngama Sundays abantwana bethola imfundiso za inkosi yomoya. Kodwa manje sebethokoza kakhulu ngoba sebezothola eyona nto ebalekile iMonday, eyona nto eyenza iRevelation ime nabantu bakhule ngokwesimo somoya. Ngisho nobukhosi bayo le ndawo bebuvakashile bebukhona bantwana besithunywa bebuhlanganyele kunye nathi la. Kunabantu njengoba besilade silandelela kwi-special work sisizisa izinsebenzo zenkosi yomoya. Abantu baphilile bakhulekile bafakazile abantu. Kuhle masotsha kuhle. Kuhle esithunyeni kuhle. Lo ola ngaphambili nguDayi namsiza umntazana kwaMkholozi umina koMehlaba umakota kwaMahlangu umgwezana isizukulwane sakwaSikhosana. Masotsha ngwabonile amandla wesithunywa esikhulu. Masotsha ngizile mina ku special work nga-attenda imfundiso zasekhayeni nensebenzo. Azange attend isikhathi eside for imvekenyana modi zabayi-3 masotsha. Ngabuya azange ngihlale khona ekhayeni ngaphuma ngangala ngoba masotsha bengingakazwisisi kuhle ukuthi ekhayeni kuberekwa njani. Ngithena sengiphumileko masotsha ngisekhaya ngizama impilo ngapha nangapha ngiyaphasi phezulu impilo ingahlangani. Wafika umkhulu wami obeletha ubabami wangitshela ukuthi nangifuna into zami zilunge mangibuyele la bengiye khona. Mina ngajika ngaya la khunye la ebantwini konke njena masotsha. Wabuya umkhulu wami wathi impumelelo yakho nempilo yakho ilapha labo uye khona la kumhlophe khona nokublue. Imake mama umkhulu ufika wena sowuphumile ekhayeni. Yebo mlandeni. Ngathi angibuyeleke ekhayeni ngiyokubona ukuthi ke rehle into engithenjiswa zona ngizozithola na. Ngabuya ekhayeni ubuya kwami ekhayeni ngathoma ngalandela ngathoma ngahlala ngazwisisa ngafocusa ngikhumbula umlandeli the first day nangibuya kolesibili kha akhuluma ukuthi umuntu angekhe wabalekela into ongiyo
angekhe wabale ngoba bengingasazazi ukuthi ngingibani wakwabani ngibuyaphi masoja. Ngathi nangifikako ngathola kufundiswa ukuthi angeke wayibalekela impande yakho. Ngabuya ke ngafocusa ke masoja khaya bengibe nesikhathe eside. Bengihlala emkhukhwaneni omncane khulu nabantwana. Ngithe nangibhizi ngize ekhayeni ngithatha insebenzo njalo ngilandela imfundiso. Wafika nje omunye umkhulu wathi kimi ungane wayithola indlu oyifunako empilweni yakho akunawo la ekakufanele. Ngabuya ngeze ekhayeni ngiphetha njalo ngimuntu osebenza ngabantu kodwa bese ngiyekelile yokinto mina bese ngisekolweni kakhulu. Awake ngabuyela endweni zami ngabuyela empandeni zami ngaphetha ekhayeni ngize ekhayeni njalo ngathengisa umkhukhwanyana nami lo mncane loyo ngabusiseka ngendlu masoja ngathi khona ukuthenga indlu. Sithunywe esikhulu. Sithunywe esikhulu. Ingabe umkhulu bekakulahlekisa makakukhomba la? Azange ngilahlekise mlandeli ngoba nezinto zami zikuvuleka yokinto enhle kangazi ukuthi ngingathi ngiphi insebenzo engithi ngingathi ingivulela ukuba khona ekhayeni ukukhula kakhulu emoyeni ngiko ekungincedileko ngoba izinto eziningi sengiyakhona ukuzibona ngokomoya sengiyakhona ukuthi ngizwisise into lula noma kuvela inkinga angisesemuntu olwako ngenyama sengilwa ngokomoya. Sithunywe esikhulu. So lokho umkhulu akusho kuyenzeka ngempela. Kuyenzeka mlandeli ngoba ngize ngathola futhi nomsebenzi ePitori umsebenzi weteaching thisha abantwana babeliwe. Sithunywe esikhulu. Uyasebenza nokusebenza manje? Yebo mlandeli. Uyabona ke le ndawo bokade uyibalekela ikwenzela imangaliso manje. Kakhulu mlandeli. Sithunywe esikhulu. Isithunywa sikubusise mama ubusiseke njalo. Isithunywa sibe nawo. Umkhulu uye wafika kimi wathi kumele ngize ngizokubonga ekhayeni ngibonge uBhungani ngoba ungena kwami ngaphakathi kwekhaya lomoya kwabona sebahlambulukile. So bengisacela ukudlulisa umbongo. Sithunywe esikhulu. Bathi bahlambulukile manje. Izandla kakhulu masosha. Isithunywa simbusisi. Kuhle masosha kuhle. So igama lami uPalesa Musotho. And mina umama ohamba ekhayeni kakhulu. Umama uyohamba ekhayeni kakhulu so yonke into yami ngiboniswa umama. So uye uza nensebenzo ekhaya bese nami ngiyazithatha and mangithola ichance ngizile ekhaya bese ngiza la ekhayeni. So bengiloko ngisebenza as a massage therapist for about 3 years and ngiyekile sometime last year ngayenza as a private thing bese ngachubeka. So this year umama bekaloko athatha insebenzo and ngazithatha nami and bengiloko ngibhizi ngifunana nokwenza nokuvula ibusiness lami ngiloko ngizama kodwa kungasebenzi. So umama bekaloko athi ngithatha insebenzo angiforced ukuthi ngize ekhayeni. So ngizile and namhlanje bengizobonga because izinto indlela zami zivulekile finally ngithole ama investor I2 investe kwi-company yami ngemali eningi and i-company yami so ngivula i-spa i-massage parlor and ngicale ukuyivula on Thursday. Ngithenge indlu, it's a 6-7 bedroom house in a flat emuva. It has a and then ngicashe abantu bazongisebenzela. So bengize ukuzobonga nje ukuthi izinto zami zivulekile and umama uye ongibonise yonke lento lena and I'm very grateful ukuthi ungilethelana. Sithunywe esikhulu. So manje unabantu abasebenzela wena manje?
Yebo, manje senginabantu abasebenzela mina, even though asikabona ama-profits, kodwa ngiyazi ukuthi coming here yonke into izovuleka. Isithunywa esikhulu. Oh. Uthi umama wakho ebekade kuforced ukuthi uze la ithathe insebenzo ngani yami. Umama uyangifonela noma ngingekho athi ukhanyisile. Athi biza uma biza Sabela noma ngifunda ngingazazi kodwa uye ongifostayo uyangifonela uye omeka sure mangikhona la ekhaya isikhashana esincane uyangifosta ukuthi asambe siye ekhayeni lomoya. Isithunywa esikhulu. Abazali laba aba responsible abakhululekile. Umama sisu ukulandelela because akakholwa uyazi ukuthi mawenza lento athi yenze kuzoba nje empilweni imiphumelo uzoyibona ingake kuqoqozelela ethi mntana mkhanyisa asabe ekhayeni enza konke because uyazi ukuthi isithunywa siyasebenza futhi sinamandla. Isithunywa esikhulu. Baningi abantu abanobufakazi ngaso lesi special work. Kusho ukuthi ke bayoqhubeka ke bakhululeke ke masosha njengoba isibane sesizinzile. Sanibonani. Ngiyacala ukuza la ekhaya esifundweni zomoya. Igama lami ngingumeti Sibanyoni ngihlala kwaMhlanga eMontoview Zone 3. Ungena kwami lapha ngithole izibusiso eziningi. Nangiza lapha bekubudisi kimi. Mara ngithebona ngingena ngaphakathi kwendawo le ngezwe ngilula ngezwe umoya uphakama uthangathana ngiyahlahlatha ngide ngihlabe umkhosi unyathela kwami endaweni nomoya ungena kwami la khulu ngizokuzuza namhlanje ngizuzile enekhulu engisazokuzuza baye basimemeza emloto even ke yafika yemboni kuba size emagroundini safike sasesichazelwa ngendaba kamoya. Mina ngokubona kwami ngithokoze kakhulu ukuthi namhlanje base basilanda basiletha lapha eCenter eMhlanga kuba sizoba khona nabo sibandakanye nabo ngendaba kaMboni. Mina ngiyayithokoza kakhulu indaba engiyibone namhlanje futhi ngifakela ugqozi kwangathi singaqhubeka kuye phambili kuhle abakwenzayo ngoba emasontweni amaningi besingayitholi lentshise kwesithole namhlanje kwangathi ngahlala khona. Ngokubona kwami ngibonge kakhulu. Inkosi ithele umusa siyabonga. Sitibongela ngokuvulwa kwale center kwaMhlanga namhlanje. Sibonga sona isithunywa esikhulu. Sisibongela nje nesizwe sakwaNdebele. Hayi sona sodwa nathi sitive letincane letikhona kulendzawo sitothola kuphila nezambulo eziphuma kwinkosi yomoya. Ezizawuthuthukisa isizwe, sithuthukise nabantwana bethu nesizukulwane esizayo. Ngisho nakwigulo nakuzifo imbala. Sitibongela kakhulu silapha kwaMhlanga. Sesahamba sekuduze ngoba nje sisuka emloto sitofika la kuyakwenza kube lula kakhulu. Akwande Mzansi ibizo lami ngikuthando Mahlangu indebele lihlakaniphileko nelifundileko bakwethu nanginje ngimtshotshozeli welimi lesiNdebele ngithuthukisa isiNdebele manje kuthe nakuvulwa lapha namhlanje ubabhadebe lo yena bengimlemuka net bengaqabanga ukuthi angeza azokufika ngakwaNdebele manje into enkare khulu lapha ukuthi indawo le ivuselela umuntu onzima ivuselela isintu iyamukela umuntu ngendlela ngakhona ngikho sibona namhlanje sivunulile size lapha sizokupholiswa sizokuphola isitshaba sekhethu samaNdebele siyalihloga ikhaya elifana nalelo ukuthi sikwazi ukubambana sikwazi ukuberegisana sikwazi ukuzwisisana sikwazi ukulaphana sikwazi ukuragela phambili ngobuntu bethu ngesintu sethu ngelimo lethu ngesikopilo lethu likwazi ukukhuthaza amaNdebele nesitshaba sakwaNdebele nabantu abahlala kwaNdebele nabantu abaphila kwaNdebele ngoba ubabhadebe wenza into ezibukwako umbereko wakhe muhle siyawuthanda begodu ukari phasi lonke manje njengesitshaba samaNdebele sithabile nathi njengoba nafike ngapha ngekhethu siyathemba ukuthi amabhudango wethu azokufezeka into eziningi sizifunako zizokufezeka uzosikhombisa indlela uzosidosa sithingise phambili asikhombise ukuthi nani isitshaba samaNdebele kufanele nenzeni ukuthi niragele phambili njengoba sifuna nokuthi ubukhosi bekhethu bubuye sifuna nokuthi indawo zekhethu zibuye umbereka wenzako siyawuthanda siyawuthabela sitharagele phambili.
Sibonga kakhulu ke kuyo inkosi yomoya namasosha akwamhlanga thokozile baba ngokuthi isibane sakho owasamkele zonke izizwe sesizoma kulomndawo yakwamhlanga sibakhanyisele nezidalwa zabo Zulu. African indigenous spirituality does not pose to have all the answers about life. However, it contains guidance which leads to living a holistic life obtained from spiritual revelation teachings. Imfundiso zesambulo zemboni Dr. Uzwilezwe Radebe do not dictate how people should live their lives. Instead, these spiritual revelation teachings guide an individual through the journey of life and leads them to reach spiritual maturity, leaving the individual with a choice to decide whether to live by the guidance or not. We invite you to get these spiritual revelation teachings Zemboni every Sunday at 7 a.m. and Monday at 4 p.m. at your nearest TRSH Spiritual Center. The Dr. S.B. Radebe Foundation focuses on helping the poor and destitute by making a difference and touching people's lives. This non-profit organization was established to tackle soaring socio-economic challenges in our communities and help individuals living in destitute. The Dr. S.B. Radebe Foundation reached out to victims eZenzweni after the devastating and deadly flooding hit Umtata and other parts of the province last week, where floods left hundreds of people without homes, also claiming 92 lives. The foundation reached out to eGcuwa endaweni yaseSkiti. Igama lami Dungu Councillor Mawande Xabhela, Ward Councillor wase Ward 5 apha eMnquma Local Municipality kwezi ward ezilapha ku-urban area. Lime apha ubonga kakhulu uTata uRadebe umoya wakhe othe wasifukama kule ntlekele besinayo kulo masipala waseMnquma Local Municipality, wazosikhunga wazosigquma ubuze bethu ngoba iliwa belibheke umoya kukubi silimalelwe silahlekelwe. Kodwa uba uRadebe washo wabonakala phakathi kwethu, sabanye besimazi ngombona eziTVini, sabanye besimazi ngokumva emaphepheni, konje simbonile imisebenzi yakhe, sabona kanye lokho besikade sikubona. Sithi lento aze nayo yanga uThixo angamsikelela amthamsanqele, sithi unwele lubolude angammandisela nemihlayeko ukuphila emhlabeni ukuze nesizukulwane esisezayo siwabone ubukhulu bakhe namandla wakhe. Siyabulela kakhulu nakwi-officials zakhe nebandla lakhe ebelizile aba njeba lizawujika lihambe liphephile likhuseleke ezindleleni. Siyabulela enkosi. Kuhle masoja, kuhle nguRaymond Lokamadaka uNtshiliba uBhanqo uMdumane uMancu ongumhlale apha eSkiti. Siyabonga kwi-SB Radebe Foundation ngokuba izosilekelela singabahlali apha eSkiti kwinantsika kwisigigaba ebesisehlele i-disaster esehleleyo esithi makakhule uBhungane abe mkhulu. Sibonga nengubo nayo yonke into esilekelele ngayo, ingubo, i-food parcels, itsho noko sinika ithemba singumuntu omnyama sisithi khula Bhungane, ubuntu unabo. Siyabonga kakhulu. And eMthatha endaweni yaseSlovo Park and Decolline, handing out food parcels, sleeping foam mattresses and blankets to over 300 flood victims.
Masibonge kumthimkhulu, masibonge kuBhungane uNdlebenhle zombini ngenxaxheba athe wayithatha weza wazofika apha wazosinikeza nomoya omhle umoya oyingcwele kuba lokhu umhle umoya oyingcwele ngaphakathi emntwini otha ke ongevanga ngeke aphinda beseva kodwa kona endlebe yena uvile ngongenazo ongevanga. Sibonga kakhulu apha bethatha khona kwindawo athatha kuyo kwande nalapha kuthi njengoba sihleli nje sihlale nenhliziyo eziright ezinhle eziyamkelayo yonke lento ibisenzeka kule ndawo yenzeka ku namanyange nawo ngokwawo asincedise kwimeko esijongene nayo kuba sijongene nemeko nobunzima ngoku kuba imeko nethi ungabi namva ungabi namphambili bozazi kahle uba usenkulu ingxaki le usabelile ku Tata uRadebe wazosibona kule ndawo siyabulela kakhulu uzosibona apha kwa 12 apha eMthatha West kumthatha West wonke lokusesilovo park apha kule ndawo bonga kakhulu uBhungane Ndlebenhle zombini bonga kakhulu mfazi onebelelide wancancisa umntana ngapha komfulu uthukela ndiyabulela inkosi. That's all from us today. Please do catch us again next week. Siyabonga.